Akaswani Imphal Ngangom Kiran pau pajari ahanbada maruoiba pau. World Hypertension Day gi thorum ngasi Manipur su mapam kaya da pangthok nakrai. Angang singbu drak ke saitheng lagi kalhongnaba mahisang singda counselor sing thamba tangai fadre haina Manipur Commission for Protection of Child Rights na hairi. Rajasbu hena sakut hanabagi damak Rajapal Anusha Wikena toan miyo singa makhatana unakrai. BJP ki merap Abhijit Gangopadhyay na phajadaba wahi wata sijinarubagi damak Election Commission of India na so cause notice thakrai amasung Bharat ki samudrada ain kaina nga pharamba Sri Lanka gi himanga Indian Coast Guard na phare. World Hypertension Day gi thorum ngasi Manipur su mafam kaya da pangthok naki. Kendra gi Health and Family Welfare Mantraloy gi National Program for Non-Communicable Diseases na sinduna lamphel fatlaiba Health Services Directorate pangthokiba Rajatha ki World Hypertension Day gi thorum da Non-Communicable Diseases ki State Nodal Officer Dr. Yungkhaibam Premchand na hai kumsi sahi gi World Hypertension Day si measure your blood pressure accurately, control it, live longer haibatim masida pangthok pani. Hypertension na ba miyo amada chaga da hidak mathang yam live mong da sub center natraga BHC or district hospital da weraga su the inung test over lo yauraga hidak silem do na piraga lady relic kem gi mafam kya yauna pauzen piba hypertension gi matang da khangjan ba dakar ba paujel kya ma sandok piba donena Anova Mui sing the check to biba, Hana Nagro Mui sing the control to Bra Yang Biba, Mokai Buhida and Tapiba, then the Tatuki Manunda, Todaya the tasting kidney, cholesterol gi, meat ki, high tasting Kudong Chavasu, district river, NST clinic Kudimakta, high Kudong Chavasi, Pizzetti. World Hypertension Day gi thorum ngasi Mayalambi College da su pangthoki. Imphal ki non-communicable diseases ki makhada Ayushman Arogya Mandir Haikru Makhongda World Hypertension Day gi thorum ngasi pangthokre thormar da Imphal ki National Program for Non-Communicable Diseases ki District Nodal Officer Dr. T.S. Sahida Devina asumna hai. World Hypertension Day habagi program se ki theme moina PP je phajana all laga wang taragadi ngantana hidak sa horaga control ta horaga punsi sangna himinasi habagi theme dani ngasi chathajari se aduga hana hypertensive oiraga leiriba miyam singsi su ECG yengthokpagi facility amasu pijai blood sugar screening sima chu hapse National Program for Non-Communicable Diseases ki makhada lakpanina health ID ama aba ID hena kawi sigi generation haibagi health card sil mipam khurimakta paiba yana bidamakta kem amasu chathajai Malam ki hypertension nimit ka mari lene na Bharat Lanmina Imphal West Jilla ki manung chanba khurkhul makhalai kaida mega medical camp ma pangthokre Operation Sadbhavana project ka mari lene na Spear course ki midyang makhada Army Field Hospital na Military Civil Action Program ki manung channa medical camp adu pangthokibani maduda relief camp talai ba miyo sing yauna khurkhul amadi khullasi ke koi badalai ba ton wafam singda punni miyo chatret lom layengki Camera the hidak lang taglem na yantok padanatana BP machine, nebulizer, lumbar belt, glucometer yauna anabasing na sinagadaba kusukulai kayasu lem na yantok ki hairi. Rajasigi sahi taranipan na pung padre bangang sing drug seasonabag sangwang kalakpana mahisang kurimakta train tawrba angangi counselor sing thambatangay fadri haina Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR ki chairperson Kaisham Pradeep Kumar na hairi. Angang sing na drug season rakpa madi puthok pusin tawba kamari lenana ngasi Manipur Press Club ta pangtokpa Rajatha ki khana nenabagi thorma mada Sri Pradeep Kumar na waphamasi phongdorakibani. National Commission for Protection of Child Rights na MCPCR ga khusam naduna pangthokiba thormada Social Welfare Vibhag ki Director Ngangom Uttam Imphal East Jilla ki DC Kumantham Daina NAP ki SPW Basu masung Education ki Senior Resource Officer Ibachau Bilaisham yauna mari lenaba stakeholders sing sarkyaki Thormada MCPCR ki chairperson Kaisham Pradeep Kumar na hai sahi taranipan makha gi angang sing drug ki lang thubagi masing hengalaktuna khudong chadaba kya thoali samasya sibu thengna ba tangai fadana pakalak payaba thorang sing manungda mahisang sing koibada meter samagi manungda leiba pham singda mayai kabachinjak yon ba thingba train torbangang ki counselor sing school sing thamba yauri
थौरांगसिंग असि पाइखटपदा MC PCR खक नतना पुलिस एजुकेशन अमसुंग सोशल वेलफेयर विभाग कमदि स्टेकहोल्डर सिंगना पुन्ना थौदांग लौमिनब तंगाई फदि हाइना चेयरपर्सन असिना मखा ताना फोंदोकी किहोम थावन मपुंग ओइब सिनफम वरिबा इम्फाल ईस्ट जिला गी थयोंग अमसुंग तमराम खुलगी खुंजा सिंगना मतंग चानबा कोल्ड स्टोरेज अमसुंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट साबिनबा सरकार की पुनिंग सिंगसिलकली वाफम असि ऑल मनपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजुगी सही यांखै शुरुपगी गोल्डन जुबली थौरंग मरि लैनना हॉर्टिकल्चर स्कीम सिंगी मतंग चथरकपा नमिनेनी गी ओइबा वर्कशॉप के ओइब नमिटिंग असि पाउमी सिंगना लौमी सिंग अदुगा अखन्नना उनबा अदुदा फोंदोरकिबनी हिरम असिगी मतंग आकाशवाणी इम्फाल गी अखन्नबा पाउदम अमा इम्फाल ईस्ट जिला की थयोंग विलेज असिदा पुन्ना युमथोंग चामग मरीफु तरा निपान रोम लैरी मफम असिगी खुंजा चादा मरीफु तरा दी किहोम थाबना मरुओइब सिनफम सिंग ओइरी मणिपुर सरकार की मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमाना मतेंग पांगदुना हॉर्टिकल्चर स्कीम सिंगी मखादा ऑर्गेनिक ओइब किहोम मरंग काइना मफम असिदा पुथोकली मफम असिदा कोल्ड स्टोरेज अमदी फूड प्रोसेसिंग यूनिट न चिंगबा तोंगाना साबिरबदी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कया पुथोप ngमगनी अमदी बन ब्लॉकेट न चिंगबा तोरकपदा अरेमबदा किहोम कया मांगबदगी कनबा ngमगनी हाइना खुंजा सिंगना फोंदोकनरकली किहोम से अखोइना चही मद पुथोबसे लाख अनि गुंबा दुमुक पुथोए गवर्नमेंट सिंगना अखोगी फार्मर सिंग अवाबा येंगदना कोल्ड स्टोरेज अमखल साबिरदी याम नुंगाइगनी जिला असिगी तमरन तांखुल विलेज तसु खुंजा सिंगी मरुओइब सिनफम किहोम थाबना ओइहौरी लाइबक थीबदी हंदक राज्य असिदा लेन यावबा अकनबा नोंगलै नुंगसितना मरम ओइरगा खुल असिगी किहोम थाबा लम एकर चामगा मरीफु तरुक मांग ताखरे पोथोक मरांग काइना पुथोकपा ngamlaroi हाइना खुंजा सिंगना नुंगनांगबा फावहौरी कोई फार्मर सिंगना अवाबे कुमसी सीजन से अनिरक क्रॉप तोइबो को फाइनेबल से अद फर्स्ट क्रॉप का सेकंड क्रॉप खोजे हाना खोइ फंगिबा चांग दुदगी फदन हंदरना खोजे अवाबा मदि ओइरि पा तो कोई फार्मर गी ओइना किहोम थादुना मसाना मसाबु थबक पिजरिबा लौमी सिंग असिगी अवात अपा सिंग असिदा सरकार न मिटेंग चंगबिरबदी हेना सेंथोक लेगनी हाइबसी लौमी सिंगी थाजबनी आकाशवाणी इम्फाल की पाउगी दमक तमरन तांखुल विलेज तगे खेत्रीमयुंग गंगागा लोइनना वाइखोम चित्रधनी मणिपुर तंगदुलैताब हंजलकनब होनरिब राज्य मदि केंद्र सरकार की थौरांग सिंबु मिंगचथेन ममान मोंगदा द हिंदू पाउसे की एडिटोरियल द फोंगलखिब वाफमबु राज्य सरकार ना नाकन अमतगी ओइबा युमफम यावदब पाउनी हाइन थमनकली मणिपुर सरकार की डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस न चेरोल अमदा हाई कामजोंग जिला दा आइन की वांगमद मितोप संगसेलक थेंगनारे हाइबा मुख्यमंत्री की वाफमबु लान वाहन तोकपीदन फोंगलक पसिना मणिपुर थोले बाथु असिगी मतंगदा पाउसी असिना मरिक चुमना खंगद्रे हाइबा ताकले इम्फाल की मंत्री पुखीदा ngasi yum mai chakpa gi thodo ama thokre adumoinamak misimina aso open thokibagi pawdi leite thodo asigi matang na manipur fire service ki fire prevention officer rona waikhomna akaswani imphal da hai ngasi nungtil pung ama minute ne futeret adwaida mafamadu da mai chakpa gi paw phangmadagi fire tender manga changchin mai kanbagi thabak chathaki thodo adu da yum ani gi ka 13 mai na chakre miyamna yum saba matamda maihau langpuk thagi ngak thokna ba chana kangun sin ngak na chanana basu sri rona na phongdorakki ताबिरिब पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी एनसीसी इम्फाल की ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर SR शर्मा नंगसी इम्फाल की राजभवन दा राज्यपाल अनिशा विके गुनदुना राज्य सिदा एनसीसी कैडेट सिंबु ट्रेनिंग पिबगी मतंगदा मरिक चुमना पाउदम क्रे अमरमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की वाइस चांसलर प्रोफेसर पाउनुंग गुनिंद्र सिंह अमसुंग केंद्र की कल्चर मंत्रालय की एडवाइजर देवेंद्र शर्मा गसुंगसी राजभवन दा राज्यपाल अनिशा विके उनखरे उनबद प्रोफेसर गुनिंद्रना यूनिवर्सिटी असिना कला संस्कृति चौखनबगीदमक महिरोसिंबु ताकपि तंबिरिबा मदुगी मतंग पाउदम की यूनिवर्सिटी असिगी परमानेंट कैंपस मा अथु मतंद लहिनबिनबसु मखोइना राज्यपाल तक्सिन की PMJSY की मखादा नोमाइखोंग की खा थंगबा मसुंग नोंगचुप थंगबा सरक फाउनबा इम्फाल तुरल की मथकता बैली ब्रिज नमा हौजिक साबना मरमोइदुना नोमाइखोंग की नोंगचुप थंगबदा लैबा खोरडाक नोमाइखोंग लंबी असि मतम खरा सथोक चसिंदा थिंगबा लैरगनि हारि मियानो मतम खरा गिओइना नोमाइखोंग की नोंगपोक थंगबा लंबी रोमदा चननाबा थोंग असिबु सारिबा NDS कंस्ट्रक्शन हाइरी Settled Tribe Mahirosing की career guidance program among us in part 3 the laiba multipurpose indoor hall the pangtokre thormada Manipur State Commission for Settled Tribe chairperson Thuigai Matthew Rongmaina asumna hai procrastination means a thief of time. It leads to negative impact. You know why people or students are procrastinating? Because they feel or keep on suspending for tomorrow and tomorrow. Why? Because they feel
that work or the task is too boring to do it, or that task is not important, or that task is too difficult to do it, or you are afraid you will do, but still then it will be unsatisfactory. Or most of the time, we procrastinate because we are lazy. Handak len yabu nonglai nungsida duna awawa tahalaba wangjing tentha kendra gi miyamda napsa gi seng phangan bina mamhamadu gi miyamna mari lena basingi puning sing silakli kendra sig manung dalai tongan ton club amasung organization sing amadi maya pai basingi mihut sing ngase pangtokpa paugi mifam amada wapamasi phongdorpani Amaromda None Jila gi oina Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana gi cheng matam chana phangdriba si yangshin binaba Movement for People's Right Forum Manipurna marilena myo singi puning sing silakli Records Management and Archival gi matangda nominini chatharakpa workshop ngasi loisin kre Manipur State Archives na National Archives of India New Delhi ga khusam naduna chatharakpa workshop asi ngasi aroiba nimitta National Archives of India New Delhi de gilakpa expert sing Dr. Kesab Chandra Jana Dr. Thingnam Sanjip amasung Naurebum Raju Singh na tongan tom hiram sing na wangangki loisin bagi thormadu da Manipur State Archives ki Deputy Director Yaima Devi Sarukyaki Assam ki kasar choina khundariba Manipuri singna mitai mek tambiba chaluba melal gi thomi mari ngasi Imphal leiba melan gi mayelo singda lup asigi president Khaidem Ingocha mitai no singduna harau tayam okre amaramda ngasi pangthokiba melan gi mifamna Imphal East Imphal West Thawbal Bishnupur amasung Kakching Pana singi oina thawpugadaba miyosing khalle hairi Mitai ba ST lista thubada chalhangada bani haiduna ngasi Kakching jila gi thawnaujamda leiba Eureka Academy gi mahiroi sina khongjing changchin krai Sarangpat High School gi awang thangmada cheleba arung turel gi mahusada gi lejeram leba saktam thugaiba yaroi haiduna ngasi maphamada da miyamna wakat mifam pangthokre National Livestock Mission gi makada District Veterinary Office Thawbal Kakching sinduna yenganu masung okloiba gi matangda training program amangasi Representative of Lois Office Kakching da pangthokre akhang hai kyan tam takpi tambiki ba training program aduda mi chamarom saruk yaki Thawbal College ke NSS Unit 1, 2 amasung 3 na punna sinduna namit tari ni chuna pangthokadaba NSS Special Camp ama ngasi college asigi multipurpose hall da haukre Green India Clean India haiba hiram da pangthopa camp adu hawdokpagi thorumda Thawbal College ke principal Professor M Bina Devi amasung college asigi oja sing amadi mahiroi singna saruk yaki National Endangered Species Day ga mari lenana Wangjing YK College tinga si Rajataki extempore species amasung sport painting competition pangthokre Taramda Shubha State Level Jit Kondo Championship tha sig tarani pande ki tarampan phaw Khuman Lampak Indoor Stadium da pangthok lagani Ahan ba Kakching Tabam Kunjabi Sharma Memorial League Kam Knockout Kendra Wise Kang Tournament nga se sana kibada Wangoi Kangkut na Singjamai B Kangkut pu panjin kun taramanga da Mighty Pikre hayang Singjamai A Kangkut ka thangai ban Kangkut ka sanagani Akaswani Imphal gi pau tabiri BJP ki merap Abhijit Gangopadhyay na Nongsu Bengal ki Mukhyamantri Mamata Banerjee ki mayokta phajada bo wahi sijna dun wangang lo bagi damar Election Commission of India na so cause notice thakre commission ki paun hai Sri Gangopadhyay ki wangang wahi wata singa do ahan bigi ne yangsin bada Mikhal ki model code of conduct to guide haba khangmangamle maramaduna Sri Gangopadhyay ne hiramase ki matang da mahaki mathakta kari ki damak thabuk lokaloi da gi haiba ki matang da ningthau ka banumit phaw gi manung da pakhum piraknaba commission na khangan krai Bharat ke samudra da ain kain nga farambak Sri Lanka gi himanga Indian Coast Guard na phare Coast Guard ki jahas Rani Dugrapati Palm Strait manakta patrolling chalingai da Tamil Nadu gi samudra khongban gi Point Kaliniar dagi mile tara mangarom lapna chingnangai oiba nga phab gi hi singadu oki hi manga mukta nga phab gi khusu khulai puno kyawe masung Bharat ke samudra gi lammanung yamna henjinna nga pharongki aroibada marwe pau amuhanna World Hypertension Day ki thorm ngasi Manipur da sumapung kaya da pangthok na kre angang sing mudrak ki saitheng de kalhong ba mahisang sing da counselor sing thamba tangai fadri hana Manipur Commission for Protection of Child Rights na hairi Rajesh Bahena Sakurana bagi damak Rajapal Anisha Wikena tongan miyo singa leptana unari BJP ki merap Abhijit Gangopadhyay na phajat bo hiwata sijnaru bagi damak Election Commission of India na so cause notice thakre amasung Bharat ki samudra da ain kan nga pharama Sri Lanka gi himanga Indian Coast Guard na phare pauloi jare